dakle, poštovanje ljubitelji nogometa, a pogotovo maloga, a pogotovo Breškoga. Sve vas lijepo pozdravljam u ime Sportskog društva Vukovar-Velike Gorice, a i ispred malo nogometne ekipe Badela iz Kozjače. Zašto se zove Badel, nećemo to sad govoriti, nego ćemo samo osvrnuti da smo, hvala Bogu, 10 godina rada mukotrpnog stvorili neke stvari na igralištima, znači odricanjem, besplatnim radom, da bi nam se danas događalo to što se događa, da više ne možemo jednostavno funkcionirati, ne možemo ušparati novaca da bi nam ostalo za održavanje toga što smo napravili, dakle objekata, terena, jer, hvala Bogu, naša država je postala toliko skupa, a dotakla se i nas koji volontiramo. Zato vas sve pozivam da u što većem broju posjetite i 11. godinu naše lige i nećete zažaliti, bit će vam lijepo i udobno. Hvala lijepo. Dragi Brežani, drage Brežanke, evo nas ponovo 11. put u ovom našem velikom nogometnom igranju 11. malonogometne lige Vukovar-Velike Gorice 2014. Puno toga se dogodilo ovoj ljeto dan, kriza, levo, desno, ima se, nema se, ima se problema, nema se prenes, ima se puno briga, nema se živcov, ali mi smo toliko ludi i ludi u pozitivnom smislu da se mi i dalje ne damo. Opet smo se skupili, pak smo se dogovorili i nadam se da i ovo ljeto bude dobro bilo kako je bilo i prijašnjih 10 let. Naravno, standardno počinjemo 15.6. ili kako to pada nedjela poslije velikoga nogometa, ovaj put je to 15.6. tradicionalno u organizaciji Hotnje. Dalje idemo četvrtek na 19.6. na Telovo idemo na Kozjaču, pa 22.6. na Ivanovo na Dolni Ruševec, 29.6. je Šilakovine Petrovo, 5.7. je nekaj na Novom Brdu, 6.7. to je već nedjela, ovo je bila sobota na Male Bune, na čuvene Grbavice, 12.7. na Križanice kod Velike Bune, 19.7. sobotu na Kravarske, a možda budu igrali i u Gladovcu, to još budu vidjeli, 20.7. smo u Pokupskom, 26.7. smo na Gornje Opatije, 27.7. nedjelu smo na Gornjem Ruševcu, 3.8. Opatija je domaćin na Pokupskomu, 9.8. je Levi Štefanki domaćin pak na Pokupskom, 10.8. predzanje skoro najinteresantnije kolo kako je to bilo lani smo na Cirovskom vrhu i naravno tradicionalno 15.8. Velika Gospa i Dubranica. Kako je to bilo prije 11 let? Kako je to počelo? Koliko je bilo ekipe? Prije 11 let je bila muka Isusova. Jedan mudri čovjek iz Bregov, pevec Kozjača, svi ga dobro znate, je došao s idejom da bi mi mogli tak nekaj napraviti. I naravno, koliko sam ja bio blesav i lud, ja sam rekao može, idemo ljude dogovoriti, idemo se zastati i nalazili smo se na izletištu obitelji Matković na Krutičkom bregu, tam smo se dogovorali, možda smo se dobro dogovorili na kraju, možda smo se loše dogovorili na kraju, nije važno, ali to već traja 11. godinu i bilo je 12 ekipi na početku, znači ove 15 kaj smo sad nabrali, nije bilo Dubranca, nije bilo Leve Štefankov, nije bilo Popovskoga i nije bilo Auguštanovca, koja je bil, Barbarić je bil, dobro, mislim da je, da. Velika Buna, Šilakone, Novo Brdo, Barbarić, Kravaska, Gornji Ruševec, Kozjača, Gladovec, Mala Buna, Dolni Ruševec, Opatija i Hutnje. Evo, to je bilo te 12 koji su počeli te 2004. godine. Kaj reći o tem ekipami? Ko su bile najveće face? Ko su bili najveći gol-geteri? Ovi špic nometi? Po ekipami? Da. A gledaj, zakaj ti špic nometi po ekipami? Ponekad delamo taj glasnik koji ga neki čitaju, neki ne čitaju, ne znam jel ga čitaju, ja ga pišem i pišem ga tako ga pišem, mislim da je to dosta interesantno, da i ljudi ze strane koji dojdu pogledati nekakvu ligu, da si moraju prečitati, da vide čim se to događalo i delalo prošlu... Informativno-satirični list.
moraš ga i tak nazvati, ja se potpuno slažem s tim, jer tu puno put ima puno gluposti napisano, ozbiljne stvari, a na šaljivi način su napisani, pa onda bez veze ti reći da su Kravašani igrali protiv Gornjoruševlanov ili Dolnjoruševlani protiv Levo Štefankove i kazno kako. Onda sam ti ja došao na nekakvu ideju malo ovak kako se to igralo, pa smo si onda ja nekak pregruntali, nekakve špic nameta sam ja temi ekipami dal, pa možda se negdje pogodi, možda se negdje srdi na mene radi nekakvog čudnog naziva, ali mislim da nikomu nismo htjeli loše, nikoga nismo htjeli poniziti s nekakvim nazivom, nek ono da bude interesantno da znamo da su to dečki ti, pa recimo znamo da su Hotnje Zlatekove bibe Zake. Zato kaj ima Zlatek Cavlić bil tata i mama, oni su bili mala deca i onda su oni oko njega kak pišćenci oko kvočka odili i onda je sad to se Zlatekove bibe bili. Kozečani, Badelovi, manekini, a znao se zakaj su Kozečani, Badelovi, manekini. Najveća potrošnja po glavi stanovnika u ono vrijeme, u zlatna vremena, kvalitetnih Badelovih proizvoda. Ko je bil na Hotnje najveća faca? Ko je bil najbolji igrač? Koji je najbolji napad? Najbolja ekipa? Na Hotnji? Da. Misliš na Hotnje kao momčad, jel? Da. A Hotnja kao momčad, gledaj, oni su ti jako simpatična ekipa i oni ti se tradicionalno drže oko prvoga mjesta tablice, ali ako gledaš od zdoba. I imali su jedne godine, su imali jako dobar rezultat, mi da su čak bili 8. Ne znam kaj ih je puklo, kaj im se dogodilo, tako da su ti oni jako simpatična ekipa i oni su mirni, oni su najdisciplinarnija ekipa lige, oni ti ne delaju probleme, z njimi ti se lijepo loptati, oni su najvijek zadovoljni i hoće si poslije popiti, hvala Bogu. I pretplata na fair play nagradu? Pa u većini ligi su dobili fair play nagradu jer stvarno su skupili najmanje te naše bodov negativne koje mi to delimo čez ligu, najmanje su te faulov napravili, najmanje isključenja imali i tako, to je to. Ova zverska ekipa kod Jače, kako je dodala prije 11 let? Prije 11 let Sept je imao 20 kg mene, Čirola je malo više se bavio seksom, Bozanički je bil normalno previše ozbiljan, Pevec je bil bog i batina, više je batina nek bog, za nekoga Juricu se malo ga još onda nije ni znalo, Marko ti je bil tak tu negdje, onda ti još i Anđel koji igra bil u Grahovecu pune snage, onda ti se on isto loptal pomalo i tak, i Šebek i razni drugi Franci su ti tu bili, tako da ti je to bila jako simpatična ekipa i bilo je navijek interesantno gdje su oni bili, oni su navijek bili za druženje, za frkanciju, za popiti, za pojesti, i tako dalje. Dolni Ruševec, to su ti Krpećini sinovi. Krpica, tata Krpica, ona je bog i batina gore kaj se tiče nogometa, oko njega se sve tam vrti i mota. Ovo leto navodno je odustal, malo ga je to gesrknulo, malo je izgubil bolu, pa su to preuzele mlađe snage, ali Krpećini sinovi isto kaj je po pitanju ovoga Hotnje, dečki su se oko njega skupili, on je bil kod tata i on je, kada nekoga mrsko pogadalo njih, oni su morali biti kak Božji voljek i primili. Šilakovina, oni su ti šumari, oni su ti ljudi v šume, imali su na početku lijepe zelene adrese i tako me to ostalo. Isto jako dobra ekipa, imaju, nažalost, našu nemre puno igrati Nikolu Raka, kaj se bavi profesionalnom nogometom, jednog kvalitetnog igrača koji mora igrati i zna igrati, ima i puno dobre igrača. Međutim, visinske pripreme ih na nek zmuče i onda ti se ne mogu nekako kvalitetnije malo podnesti, pa onda oni su ti uvijek tu negdje blizu, a nigdar nisu tam gdje bi trebali biti. Doh i Šilakovina prije 11 let. Doh i Šilakovina, Doh ti je isto bil standardno kak i Hotnje, oni su se tu s njimi borili jer Krpica sam nije mogel, imala je te mlade dečece koji još nisu mogli i oni su ti bili, sad su malo dečki zrasli, Krpećin sinek Matej i Slavek Nečak, oni su ti malo zrasli, to su sad već dečki 1,95 i 9 kg žive voga kvalitetne i sad su se oni popravili i vjerujem da ovo leto budu oni Dolni Ruševec, da bude ovo leto delal velikoga problema s svemi ekipama i da bude jako dobro plasiran. A Šilakovina je standardno dobra ekipa, oni su ti uvijek, kako smo rekli, stalno su ti tu negdje blizu vrha. Tu su ti negdje drugi, treći, četvrti, peti. Na neke malo, evo, oni su mogli biti, da su im se poklopili rezultati, mislim da su mogli biti prvi. Pa su na kraju završili 6. Nisu imali sreće, evo, to ti rekao. U Ceksu. To su ti rekli, da. Novo Brdo, to su ti Džajni Miševi. Zaka Džajni Miševi. Žaja i stari i mladi, znači i Joža i Štep, oni su ti vragometni dečki i oni su ti oko njih isto kak i ovi oko Krpice i oko tu kako su oni rekli, tako su oni ponašali,
a jako dobra ekipa, vjeruj mi, za moj ukus, najtvrđa ekipa na lige, igraju najtvrđi nogomet, igraju racionalni nogomet, ima 6 ižih u selu i imaju 15 nogometašov, ali 15 kvalitetne nogometašov, evo, mislim. Čudo jedno živo kakva ekipa, velim u te 10 ižih. Plodno selo, kvalitetno selo, potrefila se dobra generacija, dečki su, tateki su dobro delali i kvalitetno su ulagali u budućnost sela. Mala Buna. Naravno, na Novom Brdu ti je uvijek bil glavna faca Žaja, jedan i drugi, sad se tu pojavil mali Panki, Lovrić koja je s Podvornice, ali ti je u načelu igra za njih, jer moj brat igra za njih i tako da su oni veruj mi, oni su najbolja ekipa možda na lige, iako nisu imali puno sreće s rezultatom, jer nema fali jedan čovjek z momčadi, onda su u velikom problemu. Onda imaš malo Bunu, to ti je jedno simpatično selo, na početku mi zovemo to Brego, odmah poslije šume, ti Vrapci, mi smo ih zvali Vrapci, oni samo cvrkuću kak gladni Vrapci i nikdar nisu zadovoljni, na veke smeta iz oka trava raste od zdola prema gore i sad ti ne smetalo. Tako su ti oni bili ostali Vrapci, malo su ti ovak bili čudna ekipa, uvijek su ti oni tu oko sredine se motali, dok je to Miro držao pod kontrolom, to je bilo oko bok, na njih malo povojnički pošerapil. Ovo leto Mira mislim da ne bude, da bude on jedno vrijeme duže na Kosovu, pa bude to moj prijatelj Hrvoje od Jadranka bude to preuzeli i on bude njih probal to posložiti, pa da vidimo i to čudo kako bi to završilo. Tu je najveća faca naravno Hrvoje u momčadi, tu nema spora, on je najbolji igrač. Ima jedan dobar igrač, Jurica Rukli se zove, ali on ima curu s Barbarića. Kad imaš curu s Barbarića, a koji je mama s Kozjače, onda znaš kaj njega čika. Siroček ne mre prdnuti ni lijevo ni desno, a da ne bude se javi. Onda imaš veliku Bunu, to ti je ekipa z mojega sela. To su ti glumci kakve nema na ovim svijetu. Najprije smo izvali glumce, su bili stvarno glumci, glumatali se glumi na banke, a onda su ti iz ničega napravili neke pa smo ih premenili ime na divovi. Ne zaslužuju to ime, ali je lijepo čuti da divovi, oni su ti najviše put ligu osvojili. Vele ljudi zato kaj ja vodem ligu pa zato su osvojili, međutim oni su mali, imaju najširu bazu pa onda si moraju priuštiti da budu iz nekakve lošije igraju, da u širine baze kad neki igrači ne dođu na more, da oni izvleče dobar rezultat i oni su najuspješnija liga u ove 10 godina. Oni su 7 puta osvojili prvo mjesto, Novo Brdo osvojili 3 puta. Onda imaš Kravasko. Kravaska, to su naši leptiri, oni po mojem ukusu igraju najlepši nogomet na Brigama. Ali mislim da ih peraju nekakvi unutarnji problemčići, leptiri su zato jer igraju lijepo nogomet i stvarno igraju dečki lijepo nogomet, peraju ih nekakvi unutarnji problemi koje oni ne moraju prevladati i oni po mojem ukusu, koliko ja to gledim, nisu baš nekakva klapa. Znaš, kad se neke malo krivo krene, brzo se raspadne. Ne treba im puno da se razidaju. Najveća faca u njihove ekipe, po mojem mišljenju, je bil Jože Domitrović, svi znamo ko je Jože Domitrović. Ima i Grdo Papuću, Šlapo ima Grdo majko Milena, govorim iz vlastitog iskustva. Ima grda navijačica, pogotovo moja Marica, kakva ona grda navijačica, me dugo jedan pošlagirala na utakmice. Ona zna koja je to Marica. Znači, on je najjači igrač dok je Boga, dok je na početku to igrao, a sad u zadnje vrijeme nek se ne uvredi, ima i najboljeg strelca do sad u lige, to je Anđelko Domitrović, a za mene on ipak nije njihova najveća faca, za mene njihova najveća faca su mladi dečki, Marko Tičarić, Domagoj Tičarić, to im je moje mišljenje, možda sam u krivu, i računajući i Božja Turković, znači to im je najjači dio ekipe. Naravno, ne možeš izbaciti tu Dugoga Juricu kojega ne možeš prejeti kad raširi noge i ruke, ne možeš ga prejeti, ima 1,98 m, kud ga buš zaobići, nemaš ga kud zaobiti. Velim, to je jako dobra ekipa, oni su stalno pri vrhu, lani su imali najveću šansu da budu prvi. I sve im je bilo naklonjeno, sve je trebalo, favoriti su padali ko zrele ruške tam po Cerovskom, onda su oni zadnji utakmice došli i da velimo, kaj smo onda rekli, malo su se ukakili i popušili od Cerovskoga koji do onda nije pobedio valjda niko. Onda imaš Pokuščane. Pokuškot je, oni bi pa ne bi, oni su bili valjda 1 godinu pa nisu čak ni završili pa su se pojavili prije 2 godine kad su to mladi dečki preuzeli stvar u svoje ruke.
nemam još nekako posebno mišljenje o njima. Oni su za mene ribiči, zato kaj su blizu Kupe pa se bave i ribičijom i tako, valjda se ne budu uvredili na taj naziv, ništa mrskoga nismo s tim mislili, ali isto jako tvrda ekipa i jako dobra ekipa. Mladi dečki tam prevladavaju, naravno mislim da tu tata Jole to dobro slaže i dobro to nagajna, a ima i dobru reč, to sam se već kvalitetno uvjeril, a i mora se fajn najtiti, da ne velimo s čim. Da. Gornja Opatija, to su ti naši Švabi, zakaj Švabi. A imaju Klasnića, nogometaša, kaj je Njemački, kaj je bil reprezentativec, kaj je Sveta prešel i tak, i onda su oni zato stali Švabi, jer oni su jako dobra ekipa bili, mladi su bili, mi smo njih svi kontali, sve ekipa su ih kontale, jer oni su djeca malo zrasla, pa su djeca počela kontati druge, onda su nastali problemi koji ne bi šteli nam se ponove i zato su oni Švabe. Koja je tam najveća faca? Tamo najveća faca Beli. Beli kak veli, tak je, Beli nego ku Medo, to tak je. A ovi mladi se ostali moraju slikati, naravno Željko Tokar, on to malo samo sa strane podjebava, ali kvalitetno to djela. Tuta, naravno, on kad ga žena pusti, onda je onda vragometan, ali velimo, glavno za mene je tam najveća faca Beli i nego ku Medo, naravno, se razli. Onda imaš Gornji Ruševec Obodi. Zakaj je Obodi? Mladi dečki moraju drčati, dosani su kako bodi, ne meši se rešiti nikak, kad to će. Znači, isto kako i vodi, kad to će, onda te budu spikali, zgrizli i gotovo, tako su ti oni moraju i očeju, samo kad to će. A to su ti rijetki petki, jer oni isto glumi na banke, oni ne znaju kaj bi, oni bi se, a da im ne zajde, a to ne ide jedno s drugim. I tako, oni bi kruva bez motike i tak nekaj šteli. I tako velim, koja je najveća faca tam? Tam je najveća faca za mene, boksač je najveća faca, Mario Turković koji sad mene igra, ali je dela dečko Njemačke pa nema dojiti, znači ona je za mene najveća faca. I naravno moji bivši juniori, Mateo i Antonio, da ih ne zaboravim, da najbolji se dečki rastavili na mene, face su, znaju igrati nogomet, samo kad toči. Glavna atrakcija mi je bil Mika, dok je igrao za njih, sad se on počeo motati po Cerovskom, pa je Mika otišao. Prodana duša. Nije prodana duša, takva je situacija, ali dok je Mika njima bilo je ko Bog. Naravno nisu znali cijeniti ono kaj imaju, pa mislim da budu volite mali dosta veliki problem. Onda imamo Opatiju, naše Tigriće. Zakaj Tigriće? Za njih je igral Šandor, kaj je bil u Tigrovima, ne znam da li dečko još ne vidi u Tigrovima i zato su oni bili Tigrići. On je bil čak jedne godine najbolji strelac, mislim da je na jednoj utakmici 6 golov dali drugu godinu. Tigrići jako tvrda i čvrsta ekipa, oni su lani napravili najveći pomutnju u lige, prezadnje kolu kad su rupnuli veliku bunu i onda su se Kravašani povesili da bude to lagano prešlo, međutim onda su i Kravašani spušili tako da opet je sve bilo kak je, inače tvrda ekipa, jaka ekipa, naravno Željko i Žovite tam za mene još uvijek glavna faca, pomaže mu Markuzi i Dubak golman i popunjavaju se. Ja ne sad zaboraviti prijatelja Šakija koji je jaka na svim poljima, na jeziku, na pesmi, na nogometu, na seksu, sve gdje je jak. Nemaš vjerati, čudo čovjek, sve more. Onda imaš lijeve Štefanke, naši bojsovi, to su već veteranska ekipa. Ajde, sad su došli neki dva mladići, znači od ove dečkov koji igraju, njihovi sinovi su došli u ekipe i sad i oni mogu igrati. Bekem, legenda, Alen Stanišić, najbolji naš malnogometaš, nek se niko ne uvredi, ali najveći malnogometaš kaj igra naše lige, opet za moj ukus. Pa onda imaš Mirtu, pa imaš Krpu, to sve dečki koji znaju nogomet igraju, nogomet rasturaju. Sad su ih već malo stisnule godine, a usput kad ide u leta onda ide i kilaža, ali one se još nevijek ne daju i svi budu s njimi opet imali velike problemov i grde problemov i vjerujem da oni opet budu negdje pri vrhu, bez obzira kaj stižu godine i kile, ali ovi mladi fakini kaj imaju, ovi sineki njihovi, da to bude napravilo veliko sranje. Ali zadnja kola to je najjače, na uvijek zadnjem kolu razbucaju kogo im dojde. Gledaj, oni ti se zagrijavaju čez ligu, jako ti se dugo zagrijavaju i onda taman kad bi liga trebala završiti, oni dojdu prvo formu. Znači, prokletstvo, to prekratke pripreme naprave, znaš, onda se oni tijekom lige pripremaju i u temi pripremama i liga prejde. Imaš Cerovski vrt. Evo, koliko oni 2 leta igraju pri nami, ja mislim da 2 leta igraju, ovo bu sad treto leto. Prvo leto su bili najbolji domaćini, liga treba početi u pol 4, oni u 3 ure voze frižidere, meč u pive u frižidera, van je bilo 380 u vodu.
to je bilo fantazija. Osim se još leta i leta bu pripovedalo. Ne, nemoj to zaboraviti, to je bila jedna atrakcija, a mi dojdemo gore, Tomo, kaj delaš? Pa to se treba čara napraviti u ovo vrijeme. I jebi ga, ja sam kaj, ja znam kaj se nameš i tak. Igralište su lani imali lijepo, predlani su imali lijepo prvo leto, to je ono kaj su napravili, lani je bilo to jao, ne znam kakav je ovo leto, nek bude ovak loše kakav je bilo lani, onda bude bilo grdih problema, bude imali da bi gore igrali, ali velim, simpatična ekipa, nikda ništa ne znaš kaj budu napravili, znaju lijepo nogomet igrati, ali vole puno lopta, ne bi trebali na 6 lopta na utakmici, tako da bi se oni mogli igrati svaki svojom loptom i onda bi to bilo fantazija. Naravno, lani je bil glavna faca moj junior, kako se zove, Mario, mislim je Mario, jel je? I on je bil tam cara. Starčević, da. Inače najveća faca tamo, naravno poslije tome je genije, legenda gore. Onda dolazi naš Vinca koji pomalo onako se strane igra, malo podjebava i tu se zajebavamo i baš je njima dobro. Znaš. Oni su isto na vijek pri vrhu kad gledaš tablicu razdola, ali su oni sretni. Znaš. I naravno imaš naš Dubranec, konec na kraju, konec delo krasi naša Ilovača, Zaka Ilovača. Svi znamo Zaka Ilovača, najkvalitetnija žemla u Turopolu je na Dobrancu. Visoko kvalitetna Ilovača koju ne mre prebiti nikakva voda, ništa ne mre prebiti to kad se napravi. Oni imaju tu sreću da delaju zadnje kolo, da su prvo leto to dobro napravili i drugo, i treće, i peto, i sedmo, i deveto, svaki put dobro naprave završnicu i nama svem lepo gore na završnice, nadam se da su oni zadovoljni s nami. Još je lepše bilo kad smo igrali dole na trave, kad su ono igralište veliko i mali i lepo, koje su delali cijelo leto da bi se moglo zadnje kolo odigrati tam. I nikada ne zaboravili, valja to bila druga godina kad smo mi igrali, kad je Velika Buna igrala s njima zadnju utakmicu su igrali lige po blatu, kiša je padala, 500 ljudi okolo, Ivek Feljan, golman, si nosi pokošenu trovu, hoćemo reći sino ze strane, da bi pred gol vrga, da bi mu bilo lepše, to nemoj zaboraviti, negdje slike imaju možda i na Facebookima, negdje imaju te slike iz toga događanja, to je fantazija kako je tam druženje pri njemu gore i s njime nema nikakvih problema. Malo znaju skočiti iz kolotečine, ali u načelu su jako dobri dečki. Naravno, najveća faca među njima je, po mojem mišljenju, Zemo. Onda tu dolazi Ivek, stari Feljan, bez tate Nevenka nema ništa, tam gore nema ni trova zrosti, da ne bude on znal da je trova zrosta tam gore i to je čisto podnormalno. Onda tu dolazi njegovi sineki, Štefi i Nikola i jako dobra ekipa, naravno ne možemo zaboraviti ovu našu Kravovsku Steju koja je fantastičan igrač i fantastičan čovjek. I naravno Kravovskog Gazeta, da se ne bude onda sleduju. Oni znaju koji su to. Da, Beli Šup, jel? Da. Koje su najbolje utakmice bile u ovome? Najbolje utakmice? U ove 11 let. Ono kaj se pameti, kaj se u pameti. Evo, kaj ti mene upadne ovak na brzinu na pamet. Možda nisu bile toliko kvalitetne, ali su bile interesantne utakmice. Recimo, lani na Cerovskom vrhu zadnja utakmica Kravovska Cerovski vrh. Jako teška utakmica za odigrati, gdje smo svi očekivali da bo Kravovska nakontala Cerovski vrh, jer Cerovski vrh je zabil najmanje golova, dobil najviše golov, a Kravovska je zabila najviše golov do onda u ligi. I onda kaj smo rekli kao da dojde Kravovske u glavu i oni ne znam kaj se njima dogodi i oni ne mogu pobediti Cerovski vrh. Koji su bili, da se dečki ne uvrede, ali samo zato kaj su bili doma, bili su joki samo zato kaj su igrali doma. Ništa drugo. Kravovska da igrala kakva je igrala, do onda 5 komadi ne dala. Neka se dogodilo, neka ih je zbrikalo i to je to. Onda imaš jaku utakmicu, to kaj smo već rekli, Dubranec, Velika Buna, mislim da je bila 2005. godina kad smo po blatu igrali, mislim da je to bila prva godina kad su oni imali organizaciju, da je onda tu utakmicu sudio samo jedan sudec, jer ja bila takav dogovor da ja kao z Velike Bune ne mogu suditi Velike Bune, onda sudi samo jedan sudec. I jako teško za suditi i grdi teren i mislim 1-0 za Veliku Bunu završilo, ali jako dobra utakmica, jako tvrda utakmica i kvalitetna utakmica. Ko imaš još utakmicu? Imaš utakmicu... Velika Buna, Dubranec u Gladovcu kada je tuča padala. I niko neće stati. Da, Velika Buna, dobro, to je bilo pred jedno 2 leta, jel da?
teren, Gladovce je super teren, tamo je malo pjeskovito, tamo je super za igrati, tamo nikdar nije bilo trdo i do prije utakmice ništa, kad ta utakmica počela kraj svijeta, sastavi se nebo i zemlja, tuče na sve strane, za 2 minute Dobranic vodi 2:0. Ja pitam Felju, hoćeš da prekinemo, tuča. Felju, hoćeš da prekinemo, daj budemo nastavili kad to malo stane. Ne, igramo. Pa daj, ne, igramo. A dobro, hoćete igrati, onda idemo igrati. I onda se na kraju zakompliciralo i odlična utakmica, mislim da je 3:2 za Veliku Bunu završila. Na kraju je to završilo 3:2 za Veliku Bunu, svi su bili nezadovoljni, završila utakmica, završila tuča, sunce sinulo. Katastrofa. Zada da neka smo se Bogu bili grdo zamjerili, jedan i drugi, zada smo premalo kmeše išli, premalo smo grijevo spovedali da bi nam to Bog samo tako oprostili, da nas je dobro kaznili jedne i druge. Gledaj, imaš ti to sad da si ti mene to prije rekli, ja bi si pogledao koje su mi malo teške utakmice, 11 leta prešla, to ti je svaku godinu ti je to nekih 110 utakmica, 120 utakmica, treba se ti svega toga prisjetiti, to treba preživjeti, to treba doživjeti prvenstveno. Hotnja Velika Buna na Kravaske, kad zadnji tuče prvoga. Hotnja Velika Buna, Hotnja te godine nije pobjedila nikoga. Hotnja te godine nije pobjedila nikoga, a Velika Buna od nikoga nije bila zgubila. Dok je došla na Kravaski asfalt, gdje ih je Hotnja lagano, jel 2 ili 3:0 bilo? 2:0 je bilo onak, bez jebenti, ovi su izmazali, ovi još nisu ni znali kaj im se dogodilo, pazi. Stvarno odlična utakmica, bila super utakmica i moram ti reći da mi je čak drago kaj je Hotnja zmazala ove glumce, kojih jebe ti ide. Ok, hvala, vidimo se. Može, bok. Pozivam sve pozivamo sve ljubitelje nogometa na otvaranje malonogometne lige u Hotnji 15.6.2014. na dobrom starom igralištu pokraj škole. Kako je to počelo na Hotnji prije 10 let? Zlatko Savrić nas je pozval na skup ili sastanak partijski, da se, ako hoćemo igrati, da se družimo s dečkima iz okolnih sela i da igramo nogomet. Dobra sad po novom liga u Komerčkoj Gorici. Znači da bi kod svakoga odigrali turnir svaku nedjelju. Ne kod svakoga, nego kod koji ima kršćenje, dan mjesta ili kaj već. Da se izlazi u susret selima koji imaju neke posebne dane, ne? Naravno. I da se ljudi čim više druže tu naši domaći iz Komerčkih Gorica i Pohodskoga, Travarskoga, Bune, koji se prije nisu znali, sad se znaju. Da ne spominjamo tu smije, djecu i nazad 10 let. To da, to već ima i koji ide u školu, tako da. Kako je izgledala ta ekipa prije 10 let? Kako je izgledala Hotnja? Pa bili su dečki puno mlađi nego danas, znači prešlo ih 10 godina, bili Zlatko Savrić, Ivan Bradić, Miroslav Karas, Miro Bradić, Benzema, Filipinaš Daniel Savrić, onda Slavek Čelikovec, koga još bomo zaboravili. 6 timova dosta. Dubravko Savrić, a onda u kasnim godinama se pridružili mlađi dečki iz sela. Iz Hotnjanske nogometne škole, akademije. Naravno. Koji su onda upijali znanje. Tako. Koji su događaji, utakmice ili neke specifičnosti koje se sjećaš ove 10 let? Pa bila je jedna utakmica na Kravaskoj. Koja? Zadnja utakmica u školu je bila, samo ne znam koje godine to bilo. Kad je Hotnja pobjedila Bunu. Hotnja je bila taj put zadnja od svake godine, a Buna je trebala biti prvak, a nije bila te godine. Kaj se dogodilo? Pa dobili su 2 gola, ostalo, mi smo ostalo rešili do 3 ujutro. Ni vam ni jasno kaj se dogodilo. Dečki smo iznenadili, to su bile pripreme, jedan dan trenirali, samo za njih. Visinske pripreme, Da, tekuće pripreme. Pred Učanom smo gore imali okupljanje svaki dan i na terenu se to vidjelo. Zasjedanje. Ko je bil glavni menadžer, znači ko je stvoril plan napada? Mario Savrić i Slavko Savrić. Oni su sve posložili, znači da to u teorije i u praksi bude isto. Naravno.
A vi ste samo potrudili da to realizirate. Hvala Bogu. Evo, imali ste lak posao. Ljudi su se trudili, ali nije išlo. Dakle, poštovane Brežanke i poštovani Brežani, evo ove godine nastupamo 11. godinu u Komeričkoj ligi, koja se igra 19.6. u Kozjači. Srdačno vas pozivam i očekujem vas u što većem broju. Dođite u Kozju, bit će interesantno. Hvala. Kako je to bilo prije 10 let kada je počela liga, odnosno kako je Kozjača izgledala onda? Kozjača je izgledala skoro koji sat, ali samo skoro. Nekada, znači kad smo išli po Gorice, onda su nam rekli da smo manje važni Brežani, da bez onih tam ne bi mogli uopće postojati. Onda sam se dao zadatak da budu Brežani neke napravili, da budu svi zavidni, to je da budu poštivali to kad sada delamo. Hvala Bogu već 10 godina, ovo bude 11. I eto, krenuli smo u taj projekt i ponosan sam s tim i s ljudima koji to sve rade. A Kozjača kako je izgledala? Kozjača je bila, evo, Najveće face koje su bile onda. ja sam bio malo mlađi, točnije 10 godina, još sam čak i igrao, ne, danas ima, hvala Bogu, 3 sina koja to igraju. A faca smo bili svi smo bili euforije. I onda smo čekali da počne liga, da se imamo gdje družiti i tako dalje. Jeste vi igrali nogomet i prije te lige, jeste imali kakvu ekipu? Pa igrali smo uglavnom pod break i u break, pa onda smo si malo dali zadatak da se igrališta napravimo, sve zahvaljujući te lige i evo, i kao što ste vidi, i objekt smo nekako skučili. Tada smo sad već na zavidnom nivou, a i to nije kraj. Ne? Kad bi još tu treba puteve? Da bi to bilo... Trebalo bi napraviti fasadu, trebalo bi tu i rasvjetu napraviti i puno stvari, ali evo, ovakva situacija kakva je danas, to bu sad sve išlo sporije. Ne? Ona prva ekipa koja je igrala za Kozjaču. Na golu. Već se iskreno ne sjećam. Ali bile je golman uglavnom. Čak se mi ja obranili, bilo je interesantno, ne? Ali uvijek smo bili tu negdje oko sredine. Kozjača uvijek najde nekakve dečke koji to odrade do kraja. Malo je tesno, malo nas je, ali se držimo onoga da igramo isključivo Kozjačani ili neko iz Bregov ko ima problema pravo zeti. Ima još jedna enigma, odnosno koja je menje enigma. Badelo i manekeni, zaka je badelo i manekeni. To uopće nije enigma, samo ime govori. Onak, mjesto soka, jel, ako pijemo si pivicu, da ljepše moramo doći, da budemo jakšni, ne? Da moramo izdržati i tako. Te sve napore. Koji su najdojmljiviji momenti ove 10 let, ono čega se buš sjećao? Sjećam se uglavnom velikih pobjeda, skidanje struna velikih ekipa, kao što su Kravasko, Predzemlje, Kolo, bili smo prvi dok nismo mi došli. Jakovina isto tako bila prva dok nismo mi došli na Male Bune. Ali su se ljutili na nas, a te moraš, sport je sport, mi smo takva ekipa. Ako nam ne kupiš dosta pive, opa se s prvoga mjesta i to je to. I evo još jedan razlog da pozovemo mlade, koji valjda znaju za Lakovicu. Zna se kaj je Lakovica, znači za Kozjaču. Znači dođite, imate i kamo titi, ja, poslije turnira. Evo što je to. Malo nogometna liga u Komeričke Gorice u Donjem Kruševcu 22.6. Dođite u što većem broju, mrzla pijača, lijepi nogomet, lijepe žene. Čekamo vas. Čekamo vas. Kako je to počelo za Ruševec prije 10 let? Kako ste vi upali u ligu? Koje ste bili na veće face onda, u selu? Kako je počelo? Na poziv, s mobitelom, od strane Petraca. Halo Bing, kako vrat? Koliko se da, sjećam, jer smo bili u dobrim odnosima, još smo uvijek naravno. Da bi složili nekakvu Brešku ligu, naravno ja sam se složio s tim. I još smo zvali onda Hojtnju, naravno preko mene je to išlo ovaj dio ovdje, onaj dio prek Šiljakovine Kozjača išlo prek Pevca i tako. I dogovorili smo sastanak kod Matkovića u Ključić Brdu. I tam smo se dogovorili, nažalost, bilo je u igri Ključić Brdo, ali ono je odustalo odmah te prve godine zbog
neodigravanja lige, onaj dan kad te pasalo, znači Markoviću tam da bude se održi to, a u to vrijeme trebalo u Barbariću neko proštenje i tak, i onda se odlučilo da se ide u Barbarić taj dan i tak je Marković odustao. To je zapravo tradicija koja se nastavlja, uvijek se izlazi u susret celima koji imaju neko prošćenje ili neki događaj. Da, najviše to ne. A face najveće tu. Trenutno ispred Pa dobro, kamere, ja nisam onda broj faca, 2. ali naigrao sam se nogometa pa tak. Znam kaj to znači. Ali bilo je tu dobrih dečki. Evo, moram prvo reći svojeg bratića Slavika Panižića. Ima špic nomet koliko? Nema, on je malo krupniji, onak jači, kad stane to se sve odbija od njega, da. Ne treba. Pa evo i starog golmana našega Šerifa, moram ga spomenuti jer je on bil znači prva liga ta Šerif, nek svi znaju, jel? On je nekad branio veliki nogomet, ima malo x noge, ali nema veze, tu lopta lako se prolazi. I da pače, spominjeno Danijela Gozdanića, nije branio. Kaj znači Mr. 6 pive? Ma kaj je to, ništa. Gajba je ništa. Nikad nije branio nogometu i tak, možda po turnirima tu i tamo, ali brzo se prilagodili i evo, stvarno mogu reći da dobro brani. Evo, mojega kumića, i on je legenda te lige. Možda je i najmlađi među nama bilo kad smo počeli tu ligu igrati. Bumo ga zadebali. Pa tako. Evo, to je to. Kaj ti je ostalo ove 10 let u sjećanju? Po čemu boš pamtila ovu ligu? Pa pamtim svaku godinu po nekim posebnim događajima. Na primjer, ostalo mi je u sjećanju da smo imali isto dosta derbija, kad je Brani sušen u ligu. Tu su uvijek bile teške utakmice, pune naboja, pogotovo od treće poluvreme. To se ne znalo ko više vajbi pive gore nas lože. Dakle, pa isto ima jedna dobrodoština koja se dogodila prije, ne znam sad točno, 2, 3, možda 4 godine. U Dubravnicu je bila završnica lige i mi smo igrali utakmicu protiv znači Gladovca. A Gladovic i Hotnja su jednostavno imali isto bodova, kogu gubi domaćinstvo i tak, tu je nekakva bila šema, ne znam točno. Mrtva trka za zadnje mjesto. Mrtva trka, tako je, za domaćinstvo ovo ono, ne. I sad smo nekak je došlo, neko je prodao Patku, Donji Ruševac zbog proda Gladovcu, znači utakmicu. Znači da smo prodali utakmicu da bi mogli na Goricu, ako je ne pustimo da budu na zapravnoj cesti, ne. To su uvijek tako, je bile nekakve špekulacija, ne, znaš, moraš misliti da na svakodnevni život, ne, znaš. I na kraju se dogodilo to, ne znam koji je rezultat s kime Hotnja igrala, i tu rezultat je bilo nekakav, ne znam, ali se... Nije povoljan za Hotnju. Da, ne povoljan za Hotnju, ali se sjećam naše utakmice koju su oni, znači svi sedjeli i sad su oni čekali kako Ruševac prodali utakmicu, počne utakmica i nakon niti 3 minute, znači Gladovac vodi 2-0, a mi smo imali jako momčad, mislim zaista strašno momčad, tu je znači bil Martin Skrbin, znači Moli Krpica, pa Mali Panižić Mladen, pa ovi dečki neki isto Lespustik, onaj Zvonko Mali, mislim pa Slavi gore Skrbin, mislim strašna momčad. Neka mi niko ne zamjeri ako sam koga sad zaboravili. I znači mi u prve 2-3 minute gubimo 2-0, ne. Mi su tu Hotnjani počeli, mislim ne znam, kolce, dobro nisu kolce zeli, ne. Piše se prijava. Da, piše se prijava, da, točno. I na kraju, ja gledim isto, ja sam jako emotivan kad su te naše utakmice u pitanju, ja sam ti pol ure, ja ne znam za sebe, ne. Pa kaj je ovo, mislim, ja ne znam za nikakvu prodaju, ne, kad smo se mi se počeli spominjati, ne. Pa kaj je ovo, na kraju se dogodilo, znači čini mi se da smo do kraja poluvremena je bilo 2-1. I da smo mi strane, znači, zamenili, znači drugo poluvreme, onda je došla tata Krpica unutra, djeda zapravo, ja ga zovem djeda, znači, sjek već ko
I na kraju, kakva je utakmica tekla, u roku 3 minute mi povedemo praktički, ne znam, 4-2. I na to Pedrac naš, cijenjeni sudija ili sudac, kako da se izrazim, nije bitno, kako to vidim, dobro je, ne? Alfa i omega naš. On veli, u tu rečenicu bom pamtil do kraja života, veli prvo zobi, onda bići, ne? Na kraju mi povedimo 8-2, znači, to je evo toliko koliko Ruševec može prodati utakmicu. Nikad nismo prodavali utakmice, možda eventualno da je Janiro ponudi 2 godine pive, možda bi prodali, ali niko ni. Gleda, s penizima se ovoga ne bojimo. Ne. Evo, to je jedna meni zanimljiva, znači, anegdota koja je bila toliko napeta, smiješna na kraju, da svi smo se veseli poslije. Tako i uvijek. Kaj još pamtim u ovih 10 godina, ja sam bio fakin kad je to počelo, pamtim da uvijek su utakmice Ruševca Kozjača, to je ne u negativnom smislu, nego pozitivno, da pače. To je atmosfera takva, jer mi smo nekak istoga mentaliteta, znači temperamentni, znači žestoki, dok je utakmica, posle utakmice se opet takmičimo na šanku, ko više može popiti, ali pamtim, velim, te utakmice su mi baš u sjećanju, dobrom sjećanju, baš zbog atmosfere koja vlada na tim utakmicama. Kaj bi još mogli pamtiti? Pa joj. Veliku bunu. Velika buna, da, to je utakmica tu. Ali dobro, to se utakmica, igrala se utakmica na Ruševcu. To je specifično, znači, mjesto gdje smo mi doma, gdje su ljudi praktički uz auto liniju, znači, ko u Engleske, znači, tu su gledatelji i mi smo tu praktički ne pobjedili. Tu smo bunu tukli 1-0 i zaista smo lijepo igrali. I to nam je jedna od boljih pobjeda. Dobro, bilo je tu jako lijepi pobjeda isto, na primjer, protiv Štefankov, znači 3-0 na Popolskom. Mislim, ima, mi Ruševec kao Ruševec uvijek protiv jačih ekipa, boljih, igramo jako dobro. Ne? Sad rezultat može biti tjesan, možda mi izgubimo 1-0, ali da je bitno da si ti zadovoljan sa igrom. Ali sad neću reći protiv ekipa koje su slabije, ne slabije, nego koje su poput nas, znači tu znamo praktički u glave, evo to bomo dobili, onda dobimo po pikse samo tako, onda ne znamo kako da mom, onda putem tako se napijemo da onda dresa zgubimo i kaj da ti Ja pamtiš koja utakmica koju ste izgubili? Pamtim, bili ste isto tome, još sam ja igrao isto, izgubili smo jedan put, to je bila činili se druga liga odmah, znači 2005. godine na Hotnje, Fritz nas je pobjedio, mislim taj čovjek je, znači, legenda nogometa, ali on je onda imao ne znam koliko godina, ne bih htjeli sad ulaziti, ali bile vidno stariji nek mi, znači mi praktički mladići, kad smo trebali smo ih tam pojesti. Čovjek nam je zabili na stvom, 3 gola. I porazi koji su nas jako pekli, možemo mi to sad tako reći. Mislim, da je sve to peče neki 15 minuta, poslije utakmice. Hotnja, na primjer, evo, 2 godine za redom su nas tukli, na Kravaske smo igrali isto, ja sjećam se 4-1 smo izgubili, ali isto, gledaj, dođeš na utakmicu i gledaj, Hotnju buš dobili samo tako. Na kraju dobiš 4 komada, ga najdaš 10 i kaj si ne. Tako, velim, bilo je puno lijepih pobjeda i znači sreće, a bilo je i poraza. Isto pamtim 2006. godine, isto imali smo dosta mladu momčad, jer ovi dečki kad su ušli u ligu, oni su se, polako su se micali, davali su mjesto, znači, mlađima, kaj je i normalno, ne? I tako, mi smo uvijek, znači, u donjem dijelu, znači, ljestvice, i imali smo 6 utakmica do kraja i naš najbolji igrač, to moram reći, znači Krpica, ne, on je morao otići, znači, na službeni put, ženu, znaš kako to je neodgodivo bilo. Imali smo 6 utakmice do kraja i tu se momčad malo se, znaš, ako nebo Krpica igra, nebo mi bumo zgubili, 6 utakmice. Tu sam ja dečka skupio, gledaj dečki, imamo 6 utakmica do kraja,
ajmo dati sve od sebe, koji će razveseliti sami sebe i njega, pa bomo vidjeli kaj bude. I zbilja mi smo do kraja imali, to možete vidjeti u zapisima, znači ima sve u vlasniku. Čini mi se da je bilo, znači jedna nerešena i 5 pobjeda. 6. mjesec smo uspjeli, to je naše najveće, to je naše najveće dostignuće, znači te naše lige. Ali kad pogledamo da je to 16 momčadi, 16-17 momčadi, da je biti 6. to je zadovoljavajuće. Opet najbitnije je da na kraju da se ljudi druže i treće poluvreme uvijek najbolje i to mora biti do kraja tako. Letos je grad Velika Gorica pokrovitelj lige, znači oni budu pokrivali ovih 6 sela koje je na području grada Velike Gorice. Ovih druga sela budu pokrita preko županija, ako bude kaj od toga, kaj bi trebalo u Dolnjem Ruševcu? Čujte, puno toga bi trebalo u Ruševcu, da ne spominjemo sad ove osnovne znači, stvari, mreže i takve, znači te sitnice, nama su to velike stvari, njima su možda potrošni materijal i s čim bi osobno ja bi zadovoljan. Ne znam kako to drugi, ali ja bi htio da se malo više ulaže u mlade, u sport, znači tu djecu koja su tu i kad pogledate tu ima talent. Jer su Brižani su uvijek bili dobri nogometaši, znači Srčani su bili, znači znači one su bili zajebanti, znači veseljaki, kad je treće polovreme tu su najjači. Kad su na terenu opet su najjači jer praktički daju sve od sebe, ne. Zato ja vidim da bi trebalo malo više ulagati možda u mlade, jer mi smo baš na jednom tu specifičnom mjestu gdje nam je NK Kupa nam je znači dosta daleko, 15-20 km. Isto Buna nam je 16-17 km tu od nas i tu roditelji, znači možda nije to toliko financijski da ne mogu, nego znači vremenski, da ljudi ne stižu, da bi tu svoju djecu znači otpeljali 2 puta na trening pa da djeca, jer njima je jedino kaj imaju znači to leto. Ja vidim evo svoje klinice, jedva čekaju znači leto da liga počne, da se vide znači praktički to im je jedino kaj ta djeca znači imaju sad. Znači da vide, znači oni gledaju, možda da se oformi liga mladih, ne, znači ti klinci koji su možda da je 3. 4. razred, ne, evo ja mislim da bi to na Ruševcu trebalo, jer mi smo imali 2005. 2006. ne znam točno sad, bude prijatelj bolje to zna, ja tu klub, znači i tu su djeca su ta trenirala, tu su bili Ljafokinček i mala djeca. Gdje su sad ta mala djeca? Ti klinci sad, kad ti vi pogledate malo, ti dječki kad su tu igrali, ti su svi dječki završili ili u NK Vodice, ili u Udaniku, ili znači, ali su imali nekakve nogometne, znači, ili NK Buna, kužite me. Ja mislim da bi trebalo u te mlade, znači. Je bilo dobro recimo da neki veći klub tu osnuje, nemam pojma, da jedan put mjesečno dopravo nekoga trenera da dela malo. Svake 2 tjedna ili u sklopu škole možda, znači imamo dvoranu na Kravaski, znači, Kravaska nije daleko. Znači to mogu koristiti ko skautiranje, da vide koga ima. Jer ima, ja znam, evo ja imam tu mogućnost da ja svoje klince vozim, ali većina ljudi ja to ne mogu. To je 3 put tjedno? 3 put tjedno plus utakmice, znači evo nas je tu, znači 2 su tu entuzijasta ili budala, kako ćete da mala razlika, ne, koji tu vidimo neke dobroga, ne, ali vidim, ja mislim da bi trebalo u to ulagati, ako bi mogli pomoći, to bi bilo zaista neke fenomenalne. Jer ima volja, ima i talenta, ima svega, samo... Rekli su ovi mali koji su tu igrali. A bilo je to i velike koji su igrali, koji su prije bili legende i onda došli svim, postali još veće legende i otišli u svijet. Ja poznaš terove tako? Tako da ne. Da, reci bar jedno. Koji su otišli u svijet? Da, recimo Pevec. Pa da, evo, ja sam Bir Fakin, evo, znači Kripica zna jako dobro. Pevec je, evo, njegov prvi klub je bio NK Ruševac, mislim, ovo mjesto, znači Donji Ruševac ima je, znači, bogatu povijest kada se tiče nogometa, ne. To možda ljudi iz drugih sela, znači, to neki znaju, ali većina ih ne zna, ne. Ali to vam bude, evo, znači, gospodin Kripica vam bude to bolje malo prezentiran nego ja, ipak sam ja mlađi. Kaj boš pameti ove 10 let?
ove lige? Pa evo, ja budem neke kontra rekao Daniel Gorenc. Ne idem daleko, evo, prošle godine kad mi se dogodilo, pa mi je ono bilo malo žal, pa zato se to tako događa na te lige, moj prijatelj Petrac sudi tu ligu, pa me bio tak razočarao, nek mi ne zamjeri, moram to reći, nakon zjače utakmica protiv Bune. S tu mladosti kaj sam imao prošle godine, pa sam rasturao skoro čitavu ligu. I tak je i Buna došla na red. Poveli su 1-0 i onda su počela isključenja. Mi smo 15 minuta imali igrača manje, malte ne i 2, ali igrač 15 minuta. Znači jedno polovreme smo igrali bez jednog igrača. I tu se više nije znalo ko pije, ko plaća. Nažalost, to se i naši suci su se bili malo pogubili. Jedan sudio za, jedan protiv, onda se više nije znalo ko za koga sudi. Ali u principu tu smo izgubili sva 3 boda. Odigrali smo nerešeno 1-1, čak sam ja dao u zadnjim minutama gol iz našega peterca koje mi je gospodin sudac poništio. Tako da je ostalo 1-1. Ali to mi je ostalo mi je negativno, ali nije mi poslije bilo žal jer ja brzo to zaboravim. Evo, to kaj se tiče nekakvih utakmica. Ali pa sviđa mi se jedna stvar početka te lige, kaj je bila strašno velika posjećenost, pa ne samo nogometaša, to su svi živi dolazili. Mislim, gdje se god liga odigravala, to ja ne znam ko doma ostali. Krave su ostale na pašelji u štale, svinje su roktale po 2 dana, nisu dobile jesti, ali to su bili doživljaji, ali evo, nažalost, u zadnje vrijeme nije takva posjećenost, ali znamo i zbog čega je to tako, evo. Znamo da su financije jako loše i to nam se tako događa. Gdje trenirate? Pa mi imamo treninge redovito, Ako ne možemo na igralištu, onda smo pred dućanom. Neki na igralištu treniraju, mi pred dućanom, uvijek samo zvrcni, tu smo. I nema problema, svi na kopanju. I pivo mora biti mrzlo? Pa po mogućnosti, ne bune se baš, dečki. Zadovoljni su i s toplom. Ne moraju biti ko pajcek, ne smiješ puno birati, ja? Pa da, kaj bih birao, od toga ništa. Imate 2 igrališća, imate jedno veliko. Da, imamo veliko igralište, tu, evo, gdje smo trenutno sada. Tu inače po ljetu, tu smo u sauni. Ja to zovem vražji kotel. To je vražji kotel, tu je živa sauna u ljetu. A ako igramo gore, onda smo na propuhu, ali smo... Rešpečeni i u euforije sportske vrhunske. Vi nikad niste imali problema s dresovima, jedno vrijeme ste igrali s ovim dresovima makedonske reprezentacije. Ma da, mi ne diramo kaj se toga tiče, ko ponudi mi uzmemo, uopće nas ne dira, jel talijanski, jel mađarski, jel makedonski, bitno da su dresi. Ne patimo baš, kaj ja znam, takvi i dečki nisu se bunili, zakaj je ova majica, pa hoćemo one majice, to je njima sve, i te su pravi sportaši. No, onda se med sobom poznam, ovo sve drugo. Ma ovo je, da, u treći plan. Ovo selo ima dugu povijest nogometa. Da, imali smo, tu veliki klub, znači seniore, 82. godine je bio klub registriran. Sa područja, mogu reći, jako šire su igrali tu ljudi za nas nogomet. Pa čak i iz Siska su neki dolazili nogomet igrati tu za nas. Ja sam bil još fakin, polako sam ulazil u te vode nogometne, ali imali smo, mogu reći, jako dobru ekipu. Dečki su bili složni. Evo, ovo sve je napravljeno radom tih dečki. Od 10 poštenih. Od 10 poštenih, upravo, svojim rukama i svojim čak novcem. Evo. A od tih nogometaša isplivao sam i ja i
krenuli smo, onda su počeli ti turniri po selima, pa smo i mi krenuli na turnire. To je bilo potrebno 10 minuta kad se javilo jel se ide na turnir. Neko je došao reći, nije bilo mobitela, ali jel se ide na turnire u Slatini preko Kupe. To je bilo 10 minuta, svi spremni, tenisice i u jedan ili dva auta i to je to. Recimo bi županija bila sponzor, budući da grad pokriva sela koja su na području grada. Kaj bi vam bilo treba? Pa, to je malo široki pojam, kaj bi trebalo. Ja prije svega, kad bi mogao urgirati nekome, kad bi nekome mogao reći, onda bi rekao da politiku ostave iza sebe, uopće ko je, di je, zaka je. Za sport i za te mlade bi trebalo najviše dati. Ali nažalost mi vidimo danas kaj se događa kod nas, neću reći dalje, ali kod nas u Hrvatskoj, u gradovima još koliko toliko se mogu baviti sportom, ali ova ostala mjesta koja su manja nemaju šanse apsolutno nikakve. Prije svega zbog toga kaj su roditelji nisu te moći da nemaju novca, a i daleko im je u grad. Znači ja bi im rekao da počnu konačno sufinancirati te sportske potrebe za te mlade. Da te mlade potaknu, da budu na igralištima, da ne budu u birtije i da se ne vataju cigareta i alkohola. Recimo ovdje baš nema nekih uvjeta. Kaj mi ovo paralele za ligu? Kaj liga znači za te mlade? Pa, bilo je par godina, koliko se sjećam, igrali su ti mladi. Velim, trebalo bi ih poticati. Jako je teško u selima, prije svega. Neki roditelji nisu za sport, nisu se bavili sportom, pa onda i djetetu, ja ne znam kako taj može preporučiti da igra nogomet ili bilo kaj, košarke ili neke. Znači, kroz te igre koje su se događale, ta liga naša, ti isto, znači, ta djeca su mogla vidjeti da se nešto događa, da taj sport nije bez veze, da tu dolazi masa ljudi i da se ima kaj vidjeti. Pa mislim da na taj način bi se čak i potiče te mlade da se i oni počne baviti. Pa zato i mislim da bilo bi u redu da se i za mlade organizira neke tako. I da mora vidjeti da nisu zvezde samo ovi koji zarađuju 100.000 miliona eura, nek su zvezde i ovi ko moraju popiti 5 pive, zabiti 6 golova i još poslije otići na posao, delati poslije u šumu i tako dalje. Upravo tako, da. Neka smo se prije spomenuli, zabio sam spomenuti, za rekli ste da ste išli na turnire. Da. Kada je počela ta liga, zapravo kičma te ekipe su bile te ljudi koji su prije išli po turnirima, jel? Da. To sam čuo već u Levim Štefankima i na nekim drugim mjestima. Da se vrnem na to jer sam bio malo ispomenuo. Kako smo imali veliki nogomet u seniore, tako smo i imali malu ekipu, znači za mali nogomet iz sela. Najviše Hodnja i Ruševec. Mi smo bili bratski podijeljeni kaj se sporta tiče. Igrali smo zajedno mali nogomet. Išli smo tako reći po svim turnirima kroz ljeta. Išli smo u Kutiju Šibica, išli smo u Sisak, u Veliku Goricu, igrali smo sve te turnire. Naravno dok se mogla igrati. Ali iz toga je i potekla ova momčad znači za ovu ligu. To su početci isto, može se reći, te lige. Znači ovo sad je mogla biti treća generacija koja igra do Donji Ruševec. Da, ovo je treća. Ova prva, to je ova Kutija Šibice, ovo. Tako. Druga je ona koja je nasledila, znači ova tvoja generacija, možda si iz prve. I ovo je sad treća, znači tvoj sin igra. Već čak i četvrta generacija dolazi. Ok, hvala Kripica. Ništa, da. Malo nogometna liga u Šiljakovini 29.6. tekuće godine. Kako to bilo prije 10 let kad je Šilakovina zašla u ligu? Jeste vi od početka ili ste poslije zašli? Da, od samog početka. Liga je osnovana na inicijativu legende Pevca i Petraca i još nekolicine igrača. Prvu sezonu su uglavnom igrali
bivši senior Jenka Bune i ostali, malo stariji igrači. To mi je onako ostalo upečatljivo. I bila je jako dobra. Naša Jankovina je bila dobra. Naravno, bili smo prvi do zadnjeg kola smo izgubili primat u Kravarskom Volovcu. To mi je ostalo onako sjećanje što se tiče prve sezone. Naravno i opremanje igrališta i to je bilo. Igrališta su bila zapuštena, loša i dečki su malo po malo to pripremali, svaka druga, svaka sljedeća je bila sljedeća godina. Da bi danas došli nakon 10 godina da u puno mjesta ima asfaltirana igrališta, oni koji nemaju asfaltirana imaju jako dobro uređena travnata igrališta, tako da je to sad već. On svi imaju svoje igrališta sad. Pa manje više da. Manje više da, s tim da još neki igraju na Kravarskoj, Opatija, Novo Brdo ima svoje igralište, a ne dalje da. Pa manje više svi imaju i dosta dobro to održavaju i sad je to već. Klasa za se. Sad je to već nešto više, s tim da se sad ovu godinu i grad uključuje. Malo će popratiti i našu 11. ligu i mislim da će to sad biti još bolje. Kako je gledala Šilakovina prije 10 let, koja se bila najveća faca? Najveća faca je naravno uvijek bio Mirko Rad zvani Čiro, legenda ovih prostora. A uz njega njegova braća, Ivan Bradek, Zlatec, moja malenkost i još par mlađih dječki, to su bili početci prve malo nogometne lige. Jeste imali koju upečatljivu utakmicu? Rekli ste da ste prvo leto bili skoro prvi. Rekao sam već, to je ta presudna gdje smo izgubili prvo mjesto na Kravarskom Volovcu. Tam je ostala baš ono sjeća. Samo prve se pamte. Da. Kaj je te ove 10 leta ostalo u sjećanju? Ove 10 lige? Naravno, posljednja 10. sezona, Cerovski vrh, ludo kolo, do kraja se ništa ne zna. Možeš biti prvi zadnje kolo, možeš biti šesti. Nažalost, bili smo šesti. To mi je ostalo baš upečatljivo. I ova prva, kako je to izgledalo? Ko je koga porušili u prve sezone? Mogli ste biti prvi? Da, bili smo do zadnje kola smo bili prvi. Izgubili smo od Novog Brda, Velika Buna je dobila. Uzeli su nam prvo mjesto. Ovo je obično. Nažalost. Ok, hvala Mrki. Ove godine smo domaćini 6.7. nedjelja. Probali bomo s ligom napraviti paralelno turnir, znači tokom dana, na večer nekakve tamburice, ipak je nedjelja, ljudi idu drugi dan na posao, ne? Pa da ipak malo bude nekakva feštica, da se ne razide to odmah, ne? Znači 6.7. Mala Buna. 6.7. Mala Buna, tako je, da. Kako je to bilo kad je Mala Buna počela igrati ligu? Kako je bilo? Ha, svakak, ima i u godini smo igrali u košarkaškim dresovima. Koja je to bila boja? Bijela boja, bila je nekakvo skupljenje love da ide se po dresove u Italiju, još je Danko igrao, ne znam da se sjećaš njega, ne, i ode, dobivamo novu garnituru dresova, kad košarkaški dresovi, ne, bez rukava. Bilo je svakak, bilo nas iz brda s dola, dosta se generacije preminile, više većina tih dečki niti ne igra više kaj se igrala, ne, ja sam jedini koji je tu od početka te. Koji su to dečki koji su prije igrali? Da, Igor Hrenić, Davor Bačurin, Dalibor Bačurin, Miro je isto igrao, naš voditelj, sad sam ja postao na Kosovo na mirovne misije, ne. Došli bude i on neke krajem 7. mjeseca, tako bi stigao vidjeti jak bude napeto, ko prošle godine. I tak, Danko je igral, Stari je moj igral, sad su svi mlađi dečki, tu i tam Igor Matković, Bosek još povremeno igra, nekad stigne, ne dela i tako. Koja utakmica je ostala u sjećanju? Bilo je
mislim, bilo je dosta zanimljivih utakmica kroz tih, ajde recimo od nekakvih pobjedi, evo nakon 10 godina, prošle godine smo uspjeli pobjediti prvi put Veliku Bunu, mada je bilo ono puno put, po 3-4 put napjeto, po 1-0 i tako. Evo sad nam se smegnula sreća i to tu doma, ne, prošle godine. Znači Slavija mora još na vijek trati do iduće utakmice. Do iduće utakmice, da, pa ne znam, onda s Kravarskom, na Ruševcu, dole Gornjim, da tako, Gornjim, da. Tam smo jedan put isto 3-0 pobjedili, isto je bilo prvo kolo, sad ne znam, 2-3 godine i to i tako. Bilo je široko na utakmici zanimljivi, tako. Koje su vam konkurente, recimo, najbliže selo Šiloko, jel imate neku odnos? Nemamo nikakav veli malo nas je, onda mi tako, idemo na rezultat koliko moremo, ajde da budemo među nekakvih prvih 5. Jer imamo velim probleme, malo je neko na moru, pa ovo pa ono, nisu dečki baš previše zagrizli i zainteresirani da bi se moglo na neke ozbiljno ciljati. Isto tako je bilo prije 2 godine, se svi sjećamo, nek smo bili prvi do kojega 5. 6. kola, onda kad su došle bitne utakmice, onda je počela bežanija, more i tako godišnje. Ne stalo sape. Tako je, ne stalo je sape, tako da nadam se da bude bolje. Hvala. Da. Pozivam vas na malonogometnu ligu Vukomeričke Gorice 12.7. u Velikoj Buni. Naravno poslije malonogometne lige, noćni turnir i fešta od grupu Oskar do Itra. Kako je to zadelo prije 10 let kada je počela liga? A evo prije 10 let sam imao svojih 16 godina, napominjem godina. Pa tu na Velike Bune, da budem iskren, mi smo imali nekako jadno igralište, nije bilo ni ovih ogradi ni ničega, tako da smo mi kao Buna imali domaćinstvo na male Bune, a ne tu doma na naše Velike Bune. A ova ostala kola, bili su to sami početci, bila je još recimo divlja liga, u usporedbi s Denes je to na puno većem nivou, tako da mislim da se ono prije 10 godina i ovo sad ne mora uspoređivati. Jel se sjećaš koja je bila prva utakmica? Prva utakmica, iskreno da budem ne znam stvarno koja je bila prva utakmica, znam koja je bila zadnja jer se te godine u zadnjem kolu odlučivalo biti ko bude bil prvak na Gladovcu gore, Šilakovna je bila u to vrijeme prva, mi smo bili drugi, imali su bod ispred nas, protiv Novoga Brda su igrali, Novom Brda je trebala pobjeda za 3. mjesto, a njih poraz vodi u propast. Nas čeka domaćin Gladovec, mi smo to lako rješili, tako je na kraju ispalo. Bili smo prvi, prva godina u biti bila i najteža. Koji su bili najzanimljiviji momenti pod tebe, utakmice? Ono radi čega se splatilo igrati ligu ove 10 let? Bilo je tu svega, Najviše se splatilo radi društva, radi druženja, posla samih utakmice, ali već kad me pitaš za utakmice, pa ne znam, evo tu prvu godinu sam spomenuo, to je stvarno bilo zanimljivo, to zadnje kolo. Na Gladovcu je bila isto zanimljiva utakmica između nas i Dobranjca prije 1-2 godine, ako se ne varam, kad se je tuča odarala cijelo vrijeme. Prije utakmice sunce, poslije utakmice sunce, za vrijeme cijele utakmice tuča odarala. Mislim da se vodilo one 2-0 i 3-2, na kraju smo mi to okrenuli na 4-3 i toliko smo zahvaljujući što ono bili stvari. Sad još od nekih utakmica, evo ovu zadnju sezonu protiv Opatije kad smo 2-2 odigrali, isto tu smo se u Zabolu dopelali. Do zadnjega kola smo bili, to je za predzadnjega prvi i predzadnje kolo izgubimo i ovisimo o Kravarskoj i Serovskom, na kraju Serovski rukne Kravarsku, eto. Tako da nas se i tu potresli. Ni krivi ni dužni. Ni krivi ni dužni, hvala Bogu. Kaj si još rekao da buš rekao? Pa samo bi napomenuo i zahvalio bi se gradu kad nam je išao u susret, očito su i oni prepoznali entuzijaste i ljude koji su pokrenuli ovu ligu, skužili su da to ima nekakvu vrednost ne samo na razini ovih naših brega, nego u biti na razine cijeloga grada. Praktički po letu na Gorici nema nikakvog događanja osim ove naše breške lige. Tako da su oni odlučili u biti podržati ne samo Bunu, nego sve ove klubove, odnosno sva ova sela kaj spadaju pod grad Goricu, ali i cijelu brešku ligu, ne znam s kakvim privatnim peharom koji budu vjerovatno napravili da rivali udruge vjerovatno budu poklonili nekakve novce, neki plakati sponzorski koji se budu po Gorici lepili, koji budu na Gorici bili prek leta i tako. Tako da se bude od toga probao nekakav brand recimo napraviti da i
ljudi iz Gorice ne idu nekam dalje, nego da vide da se i na području grada Velike Gorice i općina Kravovsko-Pokupsko, to je sve i naši domaći ljudi, domaće općine, da idu tu k nam na selo, a ne da odlaze neki Samobor i ove okolne kraje. Ili kad je bilo idealno kupanje na Kupe i utakmice na Pokupskom. Tako je, evo slažem se, vidiš. To bi njima isto iz grada, ne vjerujem da su oni bili koji put gore, možda jesu pojedinci, ali kad bi se to malo bolje izreklamiralo po gradu, to bi stvarno onda bila jedna super stvar danas i za naše brege, a i za samu ligu. Na nivou bivše općine Velika Gorica, znači Tako da... je, tako je. Koji su bile najveće face prije 10 let? Do je igrao? Pa prije 10 let u biti mi smo tu na Velike Bune, ajmo reći, konstantni, tako da ovi koji su igrali prije 10 let igraju i sad. Mi smo ti jedna zatvorena sredina i nikoga nutra ne pustimo. Tako da nam se niko ne može približiti. Znači sad moramo reći sastav za MNLVG 50, kako bi izgledao. Pa bude Na golu... Vjerovatno Dražen Huđber u kolicima, na golu Đuro, dobro, on se još dobro drži, on bi mogao već pomalo i hodati još u to vrijeme, ko zna kako bi bilo. Ali u biti svi oni koji su igrali prve godine, znači to je i Šmint, i Dražen, i Jazo, i ja, i Đuro, i od Đure Buraz, Verko, naš poznati, ne. Svi oni igraju i danas. I ovaj mali Beli, ovaj... Da, došli su Beli i ovi neki drugi dečki koji, neću biti prost, koji su evo, malo nas pristigli i bolji su od nas, ali čuj, moraju se dokazati i za šankom, ne samo na igralištu da bi mogli... Da, još na vek piju krivu pijaču. A normalno, da, mora još puno trenirati. I ako bude ovaj menadžer, odnosno selektor? Pa ne znam, borimo se već 3 godine da našega Števu Lorića, Đinđeka smenimo, ali ne da se, znaš kaj, žilav je. Imali smo već 6 izbora od te 3 leta, ali jedno leto ga nismo uspjeli smeniti. To je radi demokracije, morate pribeći neke druge metode. Nema druge. Ne. Na Kravovske malo nogometna liga u Komeričke Gorice. Dojdite svi u čim većem broju, bude dobra zabava, fešta koji na vek. Evo nas naše rezervne lokacije u Gladovcu Kravovskem, u slučaju naravno igrali na Kravovske, igrali bumo tu, znači Kravovsko domaćin lige u Gladovcu 19.7. Fešta zagarantirana. Ista stvar. Šansa 50%, znači 50% Kravovska, 50%. 50, da. Sve ovisi o vremenu i o dogovoru. Tako da, bude dobro. Gdje god bude dobro. To prije 10 let počelo? Kako je Kravovska zašla u ligu? Pa eto, dogovorili smo se, onda smo ja još bio manji, da je bil vođa ekipe, Joso Domitrović i tako. Nas je najvijek bilo. Bilo je igrača i da već smo na te turnire išli, mi smo bili među prvima inicijatorima te lige, bili smo uvijek za. Tako da, na vijeka se bi. Vi ste na vijek pri vrhu? Na vijek pri vrhu, a nikad prvi. Da, to nam je bolest. Ja se mora reći da Kravovska ima svoju školu nogometa. Pa igrate na poseban način. Mora se reći, mi imamo na vijek jedno te istu igru, a uvijek lijepo igramo, ali uvijek zgubimo neku glupu utakmicu i onda... I to na kraju košta? I to na kraju košta, da. Kako je to izgledala Kravovska prije 10 let? Kako je izgledala ta prva ekipa? Ta prva ekipa, a onda su bili stari igrači, poput Joseka Domitrovića, Dugoga, Ivice Domitrovića, pokojnoga Damira i tako. Bila je starija ekipa koja danas uopće ni ne igra. Bili su dobri dečki, a nikad prvi isto. Znači to je isto jedan kontinuitet. Tako da. Čega se sjećaš ove 10 let? Kaj ti je ostalo u pamćenju? U pamćenju? Najviše mi je ostalo u sjećanju tu na Kravovske kad te Čamaza tu gore Omega je svirala, Čamaza je prenašao finale kad smo igrali, tu turnire je bili još poslije, ne znam kaj je bilo. To je bilo onak, anegdota, ne? Jutro u 6 ur, finale se igra, Čamaza prenaša i tako. Bile su navijek dobre zabave na Kravovske, puno ljudi, to je bilo onak baš. I tu smo navijek gubili važne utakmice. Kozjača nas je pobjedila kad smo trebali biti prvi, Dobranjec nas je pobjedio na Kravovske kad smo trebali isto biti prvi. Dobranjec veli da imaju pretplatu na vas na Kravovske. Pa tak je ispalo, 2 leta za reda su nas tukli i još smo bili kao u pojačanem sastavu i malo onak, i pred domaćom publikom i sve.
ali nije išlo, jebi ga. Uvijek smo izgubili ključne utakmice na domaćem terenu. A da, tako je bilo. Utakmice koje ste izgubili, utakmice koje ste pobjedili. Te ste ostale u sjećanju. Koje smo izgubili, evo, najsvježa prošlo leto na Cerovskom, to je utakmica, predzadnje kolo, pobjeda i prvo... Sve je bilo riješeno, ništa nije bilo riješeno. Tak, baš tako. Sve do zadnje minute, a eto, izgubili na kraju, prvi izgubili od zadnjega i na kraju bili drugi. Tako je bilo par utakmice u te 10 let isto, kad smo izgubili ključne, a od malih ekipa, tako male kao, nisu bili neki derbi, ali Mali otrov. mali otrov, da. To nam je ne bi bila bolna rana, ne. Ali eto, kaj nekaj dobroga, imamo najboljega strelca svih vremena, malog Anđu, ne, koji je zadnji najviše golov, pute sad 10 let i... Kako on dugo igra za vas? Pa ne igra on dugo, on igra možda tako je 5-6 let za nas. Pa kako je taj čovjek zabijal po ligi? Pa eto, to je škola, kravatska škola. Ne. A reka si za neku Bežaniju, kaj je to bilo? A to su sami početki bili tu, kad je bila isto zabava. Ključni. To se još smo bili nismo se ufurali u to sve. Da. Još ni Petrac davao crvene kartone i nije isključival po 5-6 utakmica i tako. Bilo je više slobode. Bilo je više slobode, da. Nije bilo akumuliranih i tako toga. Malonogometna ekipa Gornja Opatija ima ligu 26.7. u subotu. Uvijek je dobra fešta, bit će nešto od muzike, nadamo se. Vrijeme će uspjeti, uko Bog da, ili bu kiša ili ne bude, uvijek uspe, curice dođu, dečki, šume okolo ima, zabava, sve pet, nadamo se. Pijača, jedača, jebača. Sve. Kako je Gornja Opatija zašla u ligu? Koje su bile najveće face onda? Pa manje više svi dečki koji jesu i sada, nikakvih nije bilo velikih promjena, dečki su nas, nismo na početku znali u čemu se radi i tak, i doznali smo i složili smo se i krenuli smo u tome. I u uređenju igrališta i igre i tako. Od igrača kasnije se Josip Brajković Crni iz Gornjeg Kruševca, oni ga nisu prihvatili smo ga mi, krenuo za nas igrati. Medo Brajković. I Medo Brajković je poslije Marko, u biti Brajković, sin Mede Brajkovića, poznaju ga svi, on je za nas poslije, smo ga uzeli i mogli za nas igrati i postao Gladovac od Usta. Ovo igralište, vi ste od početka igrali na njemu ili? Prvu godinu nismo jer smo nešto dorađivali, širili i tako. Prvu godinu smo igrali u Gornjem Kruševcu na igralištu i poslije kasnije smo dalje. Jedne godine smo isto igrali u Gornjem Kruševcu kad je Klasnić, dosta nam je pomogao i dal, imali smo tu feštu, bilo malo loše vrijeme, kiša i onda se igralište malo došlo u nezgodnu situaciju za igru, pa smo onda priodijelili za tamo. Kaj je specifično za ovo igralište ovdje? Tu je nekad kroz sredinu igrališta bil šumski put, to su naši stariji prije krenuli igralište i napravili i to je bilo nekih problema i poslije smo mi to donekle dovukli, doradili i put sa druge strane napravili i tak se to Trsišće. I to od naših stari od nekad zoveju Trsišće. A ovo Raspelo, ono je isto putovalo, isto koji put? Raspelo je bilo isto gdje je rasvjetni stup na sredini igrališta, gdje se rasvjeta pali svjetlo i to. To se sada premjestilo sada gdje je, isto zbog nekih problema i tako. Kaj se sjećaš u ove 8 let kad igrate ligu? Vi ne igrate od početka, vi ste zašli u treće, jel da? Ne igramo od početka, krenuli smo kasnije, kao što sam rekao, Darko, Zlatko, tako su nas uputili, dečki su pristali i onda je gore Josip Klasnić, bratić, familija od Ivana, on je s njim kontaktirao i ona me poslao od San Pavla. Ivan Klasnić, ovaj nepoznati igrač. Da. Iz Njemačke. Malo poznati, nepoznati,
ali poznat je svima. Ona je poslala dresove i prvu godinu smo igrali u njima i onda je Kirin Prom iz Čakanca isto u našoj ekipi, jer dečki iz Čakanca su s nama stariji, tu igralište radili i u tom sudjelovali i on nam je obećao i kupila nam je dresove. Mi smo skupili za natpise, dali smo napisati Kirin Prom njegove firme i brojeve i poslije nam je opet Klasnić isto 18 dresova Nikeovih smo podigli u Buzinu u Nike poslo i isto smo skupili se mi i dali smo njegov nadimak napisati i brojeve i mjesto čeg se događaju, dakle je i to. Utakmice koje ste dobili, utakmice koje ste A bilo izgubili. je svakak. I dobili smo, izgubili, neki smo bili favorite oborili, a negdje i... Prije 2 leta ste bili ubojice favorita. Pa bili smo, da. Loli vam je to prešlo u naviku. Prošle godine nam je prešlo, neke slabije utakmice smo gubili, neke jake smo pobjeđivali kad se niko nije nadali i tako. Manje više ekipa je ista. Dečki neki kaj su na popisu i jesu igrali ikad i nikad, s mjesta smo ih popisali sve da ne bi neko bil izoliran ili nešto, a manje više nas, koliko nas je, 8, 10, 7, kako kad, nekad ni i dosta, stalno dolazimo i u tome smo. Nekad i ja nis bil svaki put baš kad sam i trebal biti, Ali kad si bilo onda si blistao. tako je. Letos je grad Velika Gorica pokrovitelj lige. On bude pokrivalo znači 6 sela koji su na njegovom području. Sela z područja općina Popukso i Kravsko budu probali pokrivati preko županije. Kaj recimo vam bi bilo dobro, ako bude županija, ako bude taj plan prešel, kaj bi vam trebalo u novom igrališću? Pa mi još mislimo tu ovu sjenicu smo se napravili sami, nešto nam je pomogla i šumarija, nešto smo dobili od općine, rasvjetu i tak. U susret kad nam je trebalo ušlo nam je i općina Kravarsko. A planiramo si, trebali bi se zatvoriti jednu prostoriju da imamo zatvoreni šank, da nemamo s tim problema. I trebali bi si napraviti binu, da imamo za muziku riješen problem, da nemamo tu zauzeti plesni podi. A i još nekih tu dodatnih radova, klupe i nešto isto bi dobro došlo. Vi ste zapravo 99% ovoga tu napravili sami. Pa napravili smo jako puno sami, u susret evo Bastal Produkt nam je ogradu, dosta nam je tog dodijelili materijala, mi smo to dosta sami prepravljali, ugrađivali, betonirali, skupljali nešto i od zarade. Svake godine od lige kaj sam zaradilo smo dosta u to najviše ulagali. Rasvjeta je riješena. Rasvjetu u to nam je napravilo Pokupska općina. Božo Škrinjarić, to nam je on riješio rasvjetu. Stupe smo sami od Elektre dobili i dopeljali i postavili, ali on je kabel, reflektor i to smo dobili od općine. Evo, pozivam vas na malo nogometnu ligu Vukomeričkih Gorica koja će se održati 27.7. u Gornjem Kruševcu na ovome terenu, ako nas ne bude kiša zeznula koji dosta godina unazad. Pozivam sve, vjerojatno bude jako dobra fešta koji i uvijek uz muziku, ako nas neke ne zezne, i to je dan poslije Gornje Opatije. Pa evo, uvijek ima tu neke zanimljivo se održi i bit će domaći tu kobasice, roštilj, tak i kotlovina, vjerojatno možda i neke više. Pozivam sve na ludi provod i zanimljive utakmice koje se održavaju. Sad još se ne zna točno ko igra s kim, tako da to je to. Kako je to bilo prije 10 let? Kako je to bilo kada je Gornji Ruševac počeli igrati ligu? Kako ste vi došli u ligu? Pa kako je bilo, evo došli smo, pa došli evo Darko Brajković je dosta s Petraca se znači družio u tim sudačkim vodama, su počimali. I bili smo, igrali smo dosta gusto nogomet i tak je počela špekulacija, dečki hoćemo probati ovo ono i tak je Petrac poziv dali i počelo to sve nekak se spajati, vezati i krenulo. Ko su bile najveće face na Gornjem Ruševcu? Kako je to gledala prva ekipa? Pa iz početka tu su bila braća Kuzmić, Vujcini, bili je Pavunčec na golu, Stjepan Pavunčec, on je bio golman.
dosta je tu još veterana starih upadalo malo onak više da se pokažu. Mi smo bili još klinci, ajde recimo, smo upadali malo ono kad bi bil rezultat 5-0, kad je bilo dosta učestalo jer ljudi nije bilo puno ekipi tad, bile su ne znam neke jače ekipe, recimo Kravarsko, nismo bili među jačima, bili je Pokupsko, iako ne znam od početka se jesu igrali uopće, Novo Brdo i to je i Velika Buna, da ne zaboravim. To su bile jače ekipe i Barbarići su bili isto, ajde, okej. Onda si ti ko rezerva zašel unutra? Pa ja sam evo, sjećam se da u Barbariću, ne znam ili prvi put, ali mislim da je tam bilo prvi put da sam upao ko rezerva, jer nas nije bilo dosta, neka fešta bila i upao sam unutra, ne, kiša je padala i zabil sam gol i tad sam upao u prvu ekipu, ne, i Ne moraju testirati ovo. ne moraju testirati više onda, ne dam se. To je bilo još, tad se sjećam da je tam neko pogodio babu jednu glavu koja se porušala, to mi je ostalo najviše u sjećanju. Nije isto. Nije isto, da smo svi stali i drčali oko babe, da je zrak nama zalevali i tako. To je bilo, glavna faca tad je bilo. Pa recimo Tigrić za Opatije, on je bilo sam igrao za celu Opatiju. Još je tu bil evo Džaja među golmanima, jedan od najboljih mislim da je bio. Pevec je bost upadao, sjećam se u teren i uvijek Još i Loni. da. Ko je još bil tu. I bilo je svega, čem bi sudec krivo sudil, drči nutra. I tak evo, ne znam, to je još bitno da se sad prisjeti. Ive, kako je izgledao taj Dream Team kad ste bili teči? Dream Team. Evo koliko se sjećam, valjda ne u nekoga neki prostak nekoga zaboravim ili krivo velim, ali sjećam se na golu je bil Pavunčec, znači bil je tad vrhunski golman. U obrani mislim da je bil Kuzmić Vlado i Tomislav Kuzmić je tad igrao, bile tu i Ive Godinić je jedan, bil je tu, ja sam igrao tad već počeo sredinu. Bile moj Buras u napadu, Nikola Godinić u napadu. To je bila recimo ta najbolja ekipa i poslije se još pridružili tu Marko Klasnić. I tad smo bili najjači te par ligi za redom, smo bili u sami vrh, ne. Mislim, iako smo uvijek bili dobri, poslije se tu je došlo do velikih izmjena, izmjena generacije i tako, ali opet smo dobri, ali nije kak je to bilo. Mogli bi biti bolji. Mogli bi biti bolji. Trebali bi po imenima bi trebali i znanju, ali eto tako kak je. I onda ste otišli u Njemačku ili ste otišli poslije? Ne, nisam otišao, to je bilo povremeno. Aha. Povremeno, sad sam svaku drugu ligu imao meč neki, ne, pa sam dosta izbivao iz toga, ali to mi je opet, boks mi je dao puno snage, bil sam kondicijski jedan od najspremnijih kada sam mogao bežati, potem smo dobili ime, famozno ime Obadi koje nam je Petrac dao. Jer smo grizli od početka do kraja smo drčali i niko nije mogao nijednoj ekipi to nije odgovaralo, ali smo igrač na igrača igrali i stiskali i potem smo dobili ime Obadi i eto tako. Kaj pametiš ove 10 let? Kaj pameti? Počem ti je liga ostala u sjećanju? Počem. Pa eto, dosta druženje, kaj je najbitnije, družimo se svi. Poslije se tekme napije, pa ima i tučnjave, ima svega. Eto... Jeste imali koji dobar rezultat? Pa jesmo, evo bili smo treći, iako je bod 2 delilo do prvoga i bilo je napeto ko špaga, iako bilo je više, bili smo četvrti, bili smo peti, uvijek tu neki vrh, ali nikad dosta. Skoro ko Kravarska. Skoro ko Kravarska, da. Malo nam je falilo, iako sad ekipa je dosta dobra, ali malo koda neka lenost, neozbiljnost i tako, kak bi rekli, neko umišljavanje igrača nekih i tako, to je malo utjecalo da smo slabiji, ne. Jeste cijelo vrijeme igrali ovdje? Ili ste igrali negdje drugdje? Znači tu je naše igralište, to su Vujcimi, evo i Brajković i tako napravili to igralište, moram ih spomenuti.
tu ima više parceli, znači nije bitno, i to je tad bilo privatno i znači tu smo mi ko klinci igrali, iako smo imali igralište i gore u selu, ne neko malo među jabukama i kruškama. Počelo je tu lagano, skupljali se kad bi igrali onak veći malo više ljudi, onda bi tu odigrali. Ali tu je problem, dosta je bilo kad je suša bila i tak, spucalo igralište i nije bilo mogućnosti da se održava to, trebalo je puno zalevati i bilo je dosta loše, tako da smo u početku lige imali u Gornjoj Opatiji. Tamo je igralište malo bolje bilo, ali kombinirali smo, kad je bilo tu dobro i kad je ranije bila kod nas liga, onda smo tu imali. Kako je došlo do ovoga? Kako je došlo do toga? Pa evo, igralište je bilo i onda je, znači opet moram spomenuti tu famoznu ligu i dosta zasluge, recimo možda najviše Darko Brajković ima, koji je dosta nas sve pritiravao da se tu neke i više napravi, to je i tu nam je i općina pomogla i tak, i onda se počeo taj objekt, zahvaljujući svima, dobro, ovima kaj su najviše o tome bili, ali sve zahvaljujući toj ligi počelo, recimo, to je unapredilo sve. I došlo je do toga kaj danas imamo, i ne bomo stali na tem, ide se i dalje, samo... Kakav je plan? Plan je da tu ide još neki čardak. Tu trebam sad s predsjednikom sadašnjem, on bolje zna, ima ideju malo veću i tako da neću sad govoriti, a plan je da bi tu čardak neki išao i da bi tu se poradilo na nekim stazama, da bi bila biciklistička staza i tako da bi se vezalo i eko-etno park i tako na tome, ali to još potom. Planovi su veliki, ali pokazali ste da znate da morate. Pa je, evo, mislim, ljudi su stvarno bili iznenađeni, niko nije vjerovao da to moramo sami. Da nismo sami, ne bi ništa pravili, ali puno nam je tu i općina pomogla, koja nam je dosta donirala i taj materijal taj pripomogla da to kupimo i nabavimo. Ali opet ništa to ne bi bilo da nismo sami i tražili i delali i skupljali se i svaku nedjelju smo izdvajali, tu po cijele dane smo bili kad se to delalo i svaka čast svima. Ivek, hvala. Molim, drugi put. Evo, pozvao bih sve koji mogu da dođe 3.8. u Tokupsko na 11. nogometnu ligu Komeljičke Gorice. Domaćin će biti Opatija. Očekuje se znači završnica lige, nije zadnje kolo, ali će biti među najzanimljivijima. Dođite, dobar nogomet, Rijeka kupa, vjerojatno će biti i svjerka. Biće dobro koji svake godine, naravno. Kako je to bilo prije 10 let kad ste počeli igrati ligu? Kako je Opatija zapravo došla u ligu? Opatija znači igra od prve sezone, igra svake godine. Ja se sjećam kako je bilo prve sezone, ali sam čuo kako je bilo. Ja već igram, znači ovo će sad biti jubilarna 10. godina. Promijenilo se dosta igrača koji su igrali za Opatiju. Prve 2 godine najveća zvijezda je bio sigurno Šandor Ivan, koji je bio najbolji strelac lige. Svake godine je bio najbolji petorci. A od igrača koji su igrali te prve godine, spomenuo bih recimo Šandor Željko, Šestak Dragutin, Šestak Marinko, Štima Zlatko, Šandor Franja, to su recimo već sad stariji ljudi koji su igrali te prve godine. Ovih 9 godina, jedne godine smo bili 4, to nam je najbolji plasman. Svake godine se trudimo biti što bolji, ali ne znam zašto nismo, možda nemamo taj kadar, ali nastavimo biti sve bolji i nadamo se da ćemo jedne godine biti među prva 3, to nam je cilj. Dugoročni? Da. Sve najbolji momenti u ovih 10 let, čega se budeš pametiti, čega se budeš sjećao? Sjećat ću se recimo finala turnira lige jedne godine, kad smo izgubili Novog Brda 1-0. Tad smo stvarno dobro igrali, znači dan prije smo došli sa svadbe našeg igrača Žovi Đeljka i igrali smo i došli smo do finala, to mi je ostalo sjećanje. Tad je za nas još igrao već sada pokojni Aleksandar Mlađenović. Sjećam se znači svih igrača koji su igrali, možda najveći trak je ostao taj Šandor Ivan Tigar koji je bio najbolji petorki. Prije 2 godine to je sad znači još jedan Šandor Ivan, ali nije Tigar, sad je Šaki koji danas već igra znači drugu i treću ligu. Nadamo se da ćemo i naše ekipe upravo biti igrač jedan koji će ostvariti neki
inozemni transfer, znači u velikom nogometu, ili će bar igrati prvu ili drugu ligu. Bilo je mnogo utakmica, znači, u 9 godina koje sam igrao. Pamtim, znači, i pobjede i poraze, možda, sjećam se recimo kad smo pobjedili jednom Kravarsku 6-0, igrali smo sa Bunom, Novim Brdom nerešeno, to mi je, znači, to su većinom derbije, znači kad odlučiš o prvom mjestu, znači recimo prošle godine na Cerovsku smo igrali protiv Bune, njima je trebalo za prvo mjesto, mi smo odigrali nerešeno i praktički smo ih bacili, znači, na drugo mjesto, ali opet oni su kiksali na Kravarsku, tako da na kraju nije značilo, ali moglo je značiti, evo, to je... Vi ste svoje napravili, ne? Svoje napravili, mi smo igrali fair i korektno, tako i uvijek igramo i... Nema popusta. Da, Hvala Duba. ništa, idemo se na ligu. Malonogometna liga Velikogoričkih Gorica. Najava znači naše lige će biti 9.8. Vjerojatno u Pogubskom, ali i možda na ovom predivnom terenu. Pa sve pozivam da dođete u što većem broju i da se što bolje zabavimo na tom događaju. Miro, kako je to bilo prije 10 let kad su Levi Štefanke počeli igrati? Ili 9 let, koliko već ima tu? Da, mi se nismo natjecali prvu godinu. Mi smo počeli znači se natjecati druge godine. Standardna ekipa je bila ista, kod nas se nije promijenilo ništa. I onda smo bili stari, a danas smo možda par godina stari, nismo puno, nešto sitno. Liga je uvijek bila interesantna, znači puna događaja, puna previranja, nekad većih, nekad manjih, ali uvijek bila zanimljiva. To je bilo na istom nivou organizacijskom kako je i sad. A liga je bila od početka jako dobro organizirana. Znači tu su se samo neke su se poboljšanja događala, ali koncept lige je ostao isti i znači kompletna liga je savršeno funkcionira već svojih 11-12 godina. Miro, ko su bile najveće face Levim Štefankima prvo lito? Pa dobro, tu je bez konkurencije, znači Alen, Beken, bez Bekena stvarno to ne bi išlo, ne dal svoj maksimum. Krpa naš, hajde to je okosnica, još je moj Buraz igrao. Mislim da je Beken bil nosioc svega. Beken je tada znači igrao zaista najbolje i davale maksimum. I normalno uz Alena koji je kaj se tiče igre i njegovog doprinosa i kroz strelački nekakav, stvarno se golova nazabijali svakakvih, stvarno je. Vidi se da je prešao školu nogometa i da je to neke vrhunsko. Miro, kako to izgledalo prvo leto? Kako je došlo do toga da Levi Štefanke ulaze u ligu? A mi smo nekada bili, a ja mogu reći najtrofejnija malonogometna ekipa tu u kraju. Znači u ratu pod nazivom Kontra Viktorija mi smo gazili jako dobro i dosta dobro. Bili smo svi na okupu i to je trajalo, pa mogu reći jedno 3-4 godine smo stvarno igrali vrhunski nogomet. I onda je to malo stalo, neki su se poženili, neki ovo, ono, rat je dosta tu utjecao na te ljude. I onda smo se malo smirili, bili smo normalno i stariji i zato nismo uopće ni prvu godinu ni razmišljali da bi ušli u ligu, ali kad smo se našli seli, nije ta nama liga važna radi nogometa, nama je liga važna radi druženja. Znači nama liga, druženje naše bitno uz neku obavezu igranja, mi znači tu imamo i druženje s kojim se mi zadovoljavamo i koje nama savršeno odgovara. Miro, koji su bili najbolji momenti, najbolje utakmice, ono čega se budeš sjećali ove 10 let? Pa, najbolje za nas u biti, to nije bilo baš najbolji, ali nam vjerovatno bude ostalo u najvećem sjećanju. Je bilo prije nekih 4-5 godina.
pa smo znači kotirali za prvo mjesto. I u Dubrancu, znači liga nije bila gotova skroz do Dubranca i nije se znalo ko će biti prvi. Tu smo bili mi i Novo Brdo. Novo Brdo nam je bježalo bod, znači mi smo s pobjedom bili bi prvi. Ne? I poveli smo 1-0, imali smo stvarno smo imali pobjedu i mojom krivicom nešto, Alen nije bio nedorečiv dosta, u toj utakmici trebali zabiti drugi gol, nije i mi smo dobili gol. Odigrali nerešeno i ostali, znači drugi smo bili na kraju. To je bilo to je bil vrhunac nečega koje nam je ostalo u sjećanju. Ali zato imamo jednu pošalicu u kojoj se uvijek šalimo i govorimo ove godine idemo na prvo mjesto. Tak već 10 godina i to nas i drži u ligi i ove godine idemo na prvo mjesto. Inače vi ste najmlađa ekipa, pretpostavljam ovdje. Pa jedna od najmlađih, mislim da nam je, imat ćemo sad zaista 2 mlađa igrača. Najmlađe nam sad bude imao od Krpe sin, znači otac i sin budu igrali zajedno, on ima 15 godina i to sad je. To je to. Inače ovo sve malo mlađe groblje od 40 nadalje. Letos je grad Velika Gorica sponzor, on bi sponzorirao na neki način klubove, odnosno sela koje su na području grada Velike Gorice. Na području općina Kravarsko i Pokuško bude sponzor na ono gradu će županija, to bude riješio dogovorom grada Velika Gorica i županija. Postoji neke kaj bi trebalo Levim Štefankima na igrališću, a kaj bi pokrilo to sponzorstvo? Pa to je odlična stvar, znači kad su se uključili grad Velika Gorica u to i stvarno podržali tu našu akciju jer je ovo stvarno fenomen nečega da se to tako dugo održava i sa istim brojem ekipa tu su stvarno nekakve male korekcije ekipa, par ih je samo. Znači svakome nešto treba i nama bi odlično došlo da su recimo one zaštitne mreže iza. To bi nam bilo fenomenalno. Mreže za golove bi nam dobro došli. Znači, mi nemamo nekakvih velikih prohtjeva. Kad bi to bilo da su nam mreže za golove, da nam ono iza, to je naš vrhunac dometa, nama nismo, ne treba nam ni reflektori ni nešto ono. To drugo leto? Mi smo skromni. Deseti, 8. liga u Cerovskom. Dođite. Što vi zašli u ligu? Koliko let igrate? Mi igramo već 5-6 let taj nogomet, ali mi smo bili samo po turnire. I na jedan put smo došli na ideju zašto i mi ne bi tu ligu igrali i tako smo se skupili i zašli u ligu. Otkud igraju dečki za Cerovski? Pa, znači, čuli smo da je iz mjesnog odbora, kaj spada u mjesni odbor? a to su ova okolna sela oko Cerovskoga, Petravec, Prvonežina, Svetković, Brdo i tak. Zato kaj nas jednostavno u Cerovskom toliko nema da bi mogli igrati. Pa. Malo sela, koliko ima, otprilike 55 ljudi? 50 stanovnika, ono. Koja su iskustva iz lige? Recimo, imaš neke događaje koji sećaš? Pa ono, iskustva su uglavnom pozitivna. Više se dojde radi šankanih, radi nogometa. Radi događaja s druge strane crte? Tako je. To. A, je li ima kao utakmica koje se budeš sjećao? Pa ove na Cerovskem nemam za biti dok sam živ. S kim ste igrali? Pa s Kravarskim, to svi znaju ono. Kaj ste zgubili? Pa nismo, dobili smo i to jest oni su se sami dobili, ne mi njih. Do koliko ste feštali? Feštali smo do ranih jutarnjih sati. Odnosno Niko još... ne zna možda kuka bur bilo. Još na vek feštao. Još na vek, da. Hvala Tomica. I drugi put. na Veliku Meštu, završnica malonogometna liga Vukomeričke Gorice u Dobrovici. Očekujemo vas. Dobrovac došao u ligu, vi niste igrali prvo leto? Ne, mi prvo leto nismo igrali, mi smo se uključili godinu dana kasnije, znači kad smo vidjeli u biti da kako to ide i da je tu popriličan broj ekipi
se iz ovoga kraja uključio zbog Američke Gorici i onda smo mi, nažalost, toliko dan kasnije ušli zajedno sa ekipom Kulturskog i gdje smo upravo uz njemi izvlačili domaćinstvo. Znači, uspjeli smo dobiti tu veliku mešu koja je pri nam je od nekad prošćenje bilo jedno od većih ovdje u Bregima i eto, to je sad ostalo kao tradicija i sad to bude znači nama 10. godinu da budemo domaćini te završne smotre. Što je 10 let ostalo u sjećanju? Pa vrnimo se na prvu godinu, znači i zadnja utakmica, znači zadnja kola u Brancu dole na starem igralištu. Mi ko novi u lige smo odlučivali ko bude prvak ove lige. Znači, igrali smo s velikom bunom gdje su svi mislili da bomo pustili utakmicu, ali smo ipak smo izgubili, ali ni najmanje nismo pustili. A kiša je padala valjda 3 dana, blato do kolina. To je ta utakmica i utakmica u Gladovcu, opet s velikom bunom, kuća, kiša, preokret, jedan drugi i da, ne znam kaj, bilo je dosta zanimljive utakmice. Koliko treba pripreme za ove veliko finale? Pa, dosta. Ajde sad malo menja, pošto sad to igralište tu, ali dok smo imali dole igralište, pa smo to delali na 2 strane, dole pripreme na igralištu, ovdje za samu ceremoniju proglašenja i sve to je tako. Ali treba nam 3-4 dane da to pripremimo. Kaj još fali ovdje, recimo, da bi to bilo onak po vašem Jusu, po Jusu Ilovače? Na samom igralištu, ništa, trebala bi se ta ograda malo povići, rasvjeta i taj zidić s ove strane. I onda bi to kaj se tiče samoga igrališta bilo to. Ali vratno nam veća, pa se nadamo da nekaj bude.